ko Kiev meche Ukraine memu se woni Ukraine mampani Volodymyr Zelensky kwa akodi nkomo na waka akire ne se wakara kuma fanto niem na America eta nachi ekwa bia eso look for tablet in suspension with German so what 3D ya de ha wono edro we na bebo Skin City Laboratorium ya situ tuntum kokwa yenku no ene betimi aboa wama we de etimi agina so saa na magasi spiritual and herbal clinic afi etwa mu no ye boy abaso we adwumadi pamunti no afi fa ho beboy na enema nkoyi ema Entrance University College of Health and Science brai na yentete oba no ema na owi a wanya adwuma pa e de aye shift go ye na saa mne de ama control aye ketekete na aye edenti ye apps na wo download na abopa baby a wugina bia na e ba be foul na ye de wakọ baby abeko Cambridge Senior High School yes you can enti senso hwe na wachira na ntimi ntwa bra na betro no ye hokon bia so nkunimdie enso ebe ye wodi asa na Alhaji Sidibe wo kan achira se woni yare a e ha wo no sanse ni padua no wo kan ya no ani tihwehwe chira kwa na ni yare bia e wo so wasiteno mu no onyi enso enfro insurance company bi wo pe marketers ni wo mu ayadwuma odi abaye nyina nse obetro krata o CD nyina wo so na de aba Agyenkwa FM front desk ha ye beje amomunsa etimi aka fofo no grozy spiritual and herbal center de ochira ne se obi do ka no so odada o se wontua ene ekoi na akwan bia so no obeje usika ma obo ase kwantempo so pachi number 2 eho ena wo saa na afi Isaac Paint Enterprise yese Brian na penti papa ohunam dua na ka entimi enyo ho no yenton bi enso enfama na hunu so ye penti mu enso chompia Dr. Frimpong Manson Tetemofra Herbal Clinic and I to ensa frost syphilis prostate sexual weakness and in a keka ka ho ni nyina no ubedru ya kache e wotano so apatrapa obedwane ama ho ato new air engineering works ye ena samre de eba engineering works a yedi mu akotene pa tihye ye kira kwan na ufia a usie no ye medi sa adwumadie emfama abi National Savings and Loans bank papa odo ho boyen ya esa sorobo a okotokro enkasoro da biara hwehwe ye kira kwan ne new ni KASIEBO e wosikasemu sana Amsel Construction Limited emfa ho ene asase na nsuo mu a esie ebesidam papa e de amaw na afi odamu a woni age enwumakoi ene afoforo bi na wie waso yasene amenya kwanya na yeba e de ababesomo moma mobete ye ne midindi BRETUO ba AKWASI TWUMASI Mandela miniminu abema the president ADUANABA AGYENIM BOATENG AGYENKWA FM ave ya busuya so to wani na hu timpo mu a pomatade ma wo kromotino empie na gin wani fa wom ya de ba be wo ma wigina de amount wodi wom aya ma ne nko achi wonu che so di wom na ko achi a aya na e de pa KASIEBO nsem eni na United Nations Development Program UNDP adi djubedi bi atintim so Munich Germany abochibe mu a wa friends security conference Munich security conference ya one more day po kwampa obefa so ama bambo akoso awa ma hodo emu a enkonko ba de se ene wachira ne atu aban bi agu wa bra ya to aba wo mra ene hihye ekwan aso no na sa adwumadi emu no ene woto wonsa afra Ghana mapanyi na adodanko akufu ado se womra no wonso ju wonimu a obetumi eka ade afa bambo ho titu ama hodo a ewo bibia mu anasa asase tamwa ewo bibia mu ye friend say African continent no o meka bibi enfa ho ewo bambo ene ho sese ho na adodanko akufu ado efra panwa anu wode to international community enim say ewuradom so oba bibi memu a nyankopo anim ni yenti ye kura esan say bibi man aye mantem bia sa akosem yetu aban aguo ana yedi tuo etu aban de enye yedimu etintimai pa a wo chese 2019 annual risk of coup d'etat ana report eba ye kura no chese ebibima na ewiase nya yedi tintimai ewo abantuguo mu na no na ado echirem se ebraso se yetwe ho edi free san hyehe ene an montuo no hom sabe mpaduasa unti bibiase sabe mpaduasa opese mpuntuo koso a yentu aban afengu nyemu sa ye ho kwa se efri na hinenia yetu abangu ye ewa bibima mu so jaban ebeje bibima bo so a wonu ye a wo so oba beboaye no se na bibima yabrabo esitie
sane mpuntu ho nsem esi etie won ma kedu ba bi ko so oba ma bambo aye adwuma no wo betena konya so te na afedie won ko tete o manfo fa ho die so saa eti wo se saa bia no a ne etwe etuo ayikotu abaguo no etwa mukura na rado saa kye mu de to abrofo yenu se mo aso mu duebo mo ka ho bi ene du ba bi a na mo hihye nipa bi achi yedum mo nyim fa so de a mo penti mo boa am yetu abagu ewa bibiwa mu a nyinya no baby eche no na ye ne ya mobo na mo de mo sese mo sa ahia ye ne a na mo pese mo ka bibia asasa mo pɛ asɛm wo se sa de na ekoso no enye eti international community say o mo pɛ bibiman asɛm a wo no mo nya hyehyɛ ye fapem a ɛbɛboa na enkoba ne se bu obi tim ko aso okotwe etuo ade akotu aban aguo o mutibi si anom ne pa so twen ni hye pa bi ade gu kwan so de a ene sa de wono be ya adwen na ento se bedu sa abotan ho no de wo ka che o mu prenye prenfa se wono sole waka wo se kwa de Ghana memu na nkrompon aya adom amene no ba efibra ye wura Fourth Republic mu mfinsha be se duasa enyi no ya de kabuma me kabi na aya adwuma ene aban we abria so no adane tumi no de ama we enu ane tete ho ni empa ebo ade se betra ho a wo se nya abantugu a ka wa afi apem ahenkro ye adwosum mienu mu ne opepon bosumi no mu 13 January 1972 na ne papa ena na yo mampanyin ena general kutu champon eba betu ya ni nya no na ya abantugu a amfa emwo bia amre ebibman a Ghana ka ho bie wo se mpanyin se ya amansa ko odwa wa medu ntem nye je amane se nya amane ewa abantugu mu a kebi Ghana ye kwa enim wona no onim di wo suahunu ani nimdi ahodo ebetimi ade akyekye bibima no wonu nya esa won kuku no nkaka ekotena abrofo memu anen wonu na esiesie hoyi na Dankwa Akufo-Addo yenko na yenkoti no. As the immediate past chairperson of the AKWASI Authority of Heads of States and Government, I witnessed directly the devastating effects the coup d'etats and attempted coups have had on West Africa. Over the last 2 years, there were at least 3 such occurrences in Mali, Guinea, and Burkina Faso, and an unsuccessful attempt in Guinea-Bissau. The African Union and its regional economic communities such as ECOWAS have identified a myriad of factors underpinning unconstitutional changes in government. Most of them, according to the AU Peace and Security Council, are, and I quote, deficiencies in governance, political greed, mismanagement of diversity, failure to seize opportunities, marginalization, human rights violations, unwillingness to accept electoral defeat, manipulation of constitutions, and their revision through unconstitutional means to serve personal narrow interests, unquote, and so on. Even more worrying, the expression of social discontent by the citizens against these facts, usually through protests, has often been met with various degrees of repression, violence, and further consolidation of the status quo. Ghana man pedi na Dankwa Akufo-Addo. Say tiefo beka ya nansen ena eba abonten se asofo bi wo ho a wom de wom dwumadi a wodie na wode sum NPP aban no enso e de ato ho na enumu no ena tikasi owe adwen na Dankwa Akufo-Addo wo paw asofo foforo se teacher eba ti womumra no mehwe wo manan na no ena abetodwa se ene dai emu maakon be se enum womu vetting committee enum ne yakonunu wo mo na se yaju wo mutumudi a waba abefiri wo mudwumade enso ase na sofo bi ene wo kwakopie mu eye adanse asokwa mrahye badwani yewura KT Hamon ono okobi saa ena afi so nhyiaye so eye mrahye badwani a brebi atwamu na wono ene ohwe Maslok ano yewura Steven Amoa wono ena samri se yekwagine tumu a wobayi wo soafo abedi akira wobehwe gyadue ensem enso eso eno echi eya betifi empesua so brand e champon wonso wo ko eye vetting committee enim na afi so obi Amoa wono so eko eho enso ebi na sania ye nyina ni no afoforo bi etese brand e champon afi Dr. Mohammed Amin omo nyina eko vetting committee no enim bi ne brand e champon so ko ne yegini tumu a wono no obeye soafo a obehwe kuadwuma ene infudu ensem eso na chese yerua Dr. Afri Yakoto wono ene oba besina nem enso ewo ho saa ena yerua Steven Asamwa BOATENG wonso saniema nyina ekoyeyi a na chieftaincy ministry ho no wono ene wo kohwe eho wo mu aka bi yerua Obi Amoa
mrase bedwani a wo akuapem south asamne de yabondin so obehwe asoye a ehwe kronketoa na mamuo ene ne mpuntuo ensem eso se yegino enso tumu asa na Dr. Mohammed Amin Adams wono so eye mrase bedwani a wogina mu made sia mbo kalaga wono so samne de wono so eba eye finance ministry ewo aban enso akati ewo ho na samne de wabehwe amaniema akoyie enso ewo ho na no mu na ababetu sa NDC amanyuko wo mu ababonten se minority no nyade bia dumadi wo mdo mu bewura mu sanse wo mu aka kira ban otidwa so yi se ne mpanimfo no wo mu diduma ewo nso ya hodo no wo mu doso tiwie no wo mu gidi ye sesika ene ye ba bese no wo ho a wo mu de wo mu ababonten enam eye twetwofo pani yera fiavi kwete so se nyade a NDC amanyuko no na sebedwafo a wo mu wo na sebedwafie ndie wo mu de wo mu ho ebewura sa ansemi enso emu abusafo yentoa so na yenkọ yanim abese na kakrenie na Ghana ban ebo amane se edu ba bia ya na fongo eho ya akwatwe enko atwe kura na kwa fa so etutumu ententem no ma Ghana fo adeso akese aba besoa yen ene ebre bia yebeto eye fongo buom ne sentiabo ekoso na no ma hodo no ekoso atwede a Ghana fo bo ewo Ghana memu no enya asanketwa na aba no adika me ya tese adie ba ko ya na bua pa di wakote ema fongo bo koso eye ye ni esidi no a yesesa ede ko dollar sikani mu no eno na ema no eka ho bia da bia fongo bo ekoso pa eti aba na trans din dwen se ene ye kwa be na obefa so anabo be no obetu a obetumi akọ adwama so akoto fongo di aba na ho nkwa atwe na de bo no enwuriwuri nya bie wo ye sidi no a da bia dollar bo no ho ebenya anamom tuo bi agina so enuti aba no enya adwen se onyankrompon adom yen eye fom agudie ye sika akọ ye tuo ensanda ye gusu a ye tuo etie ne se sika akọ wo ho de a ade en won fa bi nkoji akagina mu afa nkoji fongo emre yen na etumi emwa se ase ne bi chezo entumi nyeye toba ya de sambalantefo ebi chese o we kura won mu be yi aba we die ne ehunye o mu be pe ya bo ye kro no aba be wia ye na aba no chese eni wo tu ho na ho amia eti na no na ba be to dwa se die di kan kura e first consignment no aba be dru no na 40,000 tons aba be du ye na aba no e ma ye nya no nte ye se we nye die di kan na we nye die betwa eto ebiemu e be san aba ampampa enrei 40,000 tons asaba bedru as they say abanu 2 anamo no 80,000 tons na ababedru e wo Ghana mayi emum na no na masofo a won hwe ahonye so eh doctor mighty opoku pempe dodo na afren na po ene wo chemse mpanyi sei ya dijawa ne ya di asoawo ya dijawa ne ya di asoawo na nti di mbone ba ho a woni ye bebo wo nti no wo panyi ni chese wo ba benya wo kolie ni a ekọ achiri pa no de this good for oil policy no eti sabeya panye kura tofo bo ho a wo betie wo se Ghana de se wo bia basa no bia pe wa hwe ase no onu guase eti so wan trase se panyi de gya no na wo ye no simpa panyi kokwasa ati to no ma papa so na sa good for oil di hwe ase pe ene nkopoku pempe wo biri kura nkeye ka Ghana fo be so pa no adopa wi anya nwure eti wo se free bra ship no ebesi eposo se ade fongo no ba na ni di akire eba bedu tema haba na ni di akire sanse dipa oye bibini o sa Ghana ni di wuja na obeyo bukata pa se no ada enchene a ekọ eye BDCs no ho no eno so na ni di akire efri ho na ekọ MC oil marketing companies ni ho a na ni di akire na ni be di akire akodu se bedu pumps na ni di akire akosi se drop ni a wo beto no o mebu Ghana fo mfa so etintin tietie nya se ama petro ho nkwa atwe ama ne bo no hwihwi ana ne bo no begina faako a no se we kwa de ye de wo horo ye mpradwa ye ya nwro ani ye to papa no ne duduo no e di akire a eba enu nti so obi wa adwem po bi se God for oil policy and as a deal and to be mwayenia yellow poku pempesi will be ankana kuma and fat to the yem no no koye swafo e wo mesu esuye no so be ahu de course and was aba he kura so enyam agina na so a eti wono wo ade mu a ye fe no wo ye ade ye
obi antimi mu obi mfa so ana adwen bi anipa bi anya sa aba wei adi be pen ho abewie sika no anya sa na tie o se sabe mpa biasa wutwa wo techrema na adi je ne nkyene ani meko propro na atoto wi a ɛna papa bai ɛna wanya awie etigana wo ho so oba abesom wo se hwie be an to se fibo yin kwanya wie ye no ne etibe nya tons no be se 155,000 tons ene betumi anya ama no aba beboa Uganda mem asem no wode to se nya yemu yensem pra emfama woni na ban Emre bi atwemu na ye wura kwamra dufo no yosoafo a ohwe sikasem so wo NDC amanekuo no epenso eni oni ho bio na wono ne nsentrofo hia na wo mkobusan bibi efa ye maame a na no bi wode betudwa se abra ye free asojafo abanso na ye ba ka bi mam ka bi no mpanifo ahoro abedi Ghana ma nyina so no enema nko yie kura osusu saa ti sansemi ho ena nsentrofo kobusa yewura kwamna dufo ena odi tudwa ena wo kiremu se emprempre ya ye kasai ka ehu behia pa se economic management team a wo mu ewa ban no mu no yegusa akuo no na se yebeti nipa foforo yi nipa foforo a etimi enso aboa ye nyina anim se omampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia wono eno ye panimpa oda no na ekonu amu ena sana hene ken ofuriata wono so wowo na yewura kwamna dufo kasa na odi tudwa se samre de Ghana eniema nkoyie ema ye nyina no efiri mpanimfo ahodo yi a wo mu eda saa edukoi ano wo mu eno mo aye niema bisi basa ama Ghana samre de ama Ghana pa sikasem enso entimi nkoyie kra wo se ebe dene pa se aban betena so be se mfinhia nwotwini na bosia waboro wo se 15 billion yebusa ho sede ne de ye na ka ba ye ne de be ye niema bi kura enka ne yebetimi ahwe niema de ye ho na afi nka yafa na sa nanso sa de no eni ho na sika no so ni ho no de be ene ye ka ne kasa mu akirem de atodwa se we sika no aye kopa ye de urban 3 billion no se ba na economic management ya ene wom da so ho de a ene na ye kotokotimu ma ene ye kwakoto ne de be ha ya adwene asan be boka de atoye ho to wonde ogiri ye pa so wom ne hwe ye sikasem so di animu no mo antimi anya ntutu ye aka ho bi amama Ghana samre de sikasem ato apen ti sampanimfo no ogiri ye sese ko no yengu no ne yemfa mpanimfo foforo no akwamna dufo sei no ne nsentrofo kasafa ansemi eho AGYENKWA FM 101.9. issue is not about debt treatment. It's about a real restructuring of the economy. Make sure inflation goes down, the bank borrowing cost goes down, domestic resource mobilization picks up quickly, so that we rid the country out of aid dependency and safeguard our national sovereignty. Debt treatment, yes, but that alone will not solve the problem. You understand? Yeah. I mean, one person who had cause to participate in this protest surrounding the debt exchange was the former Chief Justice, and yeah. She told us that, as far as she's concerned, she thinks the Finance Minister has not performed. Yewura kwamra dufo abrebi atwamu na woyesa na hene Ghana memu ene nsentrofo ene na di nkomo afa samre de sania Ghana yisikasem ekro ho eno na wode sansem atodwa se hu behia pa se economic management team no yegusa ekuo no ananse sa adwuma no na yefa adehye foforo enso ede ebemu abusia yento aso na yenko yenim efri bia Ghana mampanyi na na adonko akufu arobo amane yese obesi edan ade ama onyankrompon na se agidifo wo Ghana memu pese wonom kosom wotwedi ampon a ho na wonom ebekọ no Ghana kame ese mu chemienu ansa